Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ki noilam jong senjuk kirang wasnong raj nong tung. Haga singit hodieng ka katantri unai tung arah jarar puar. Kila ujor hau Deputy Commissioner jong Riboy District halor kejingwan bu jong kesorkar Asami ki post lain ha kisnong ki bahap apo raj nong tung Riboy District na kebentapan penpoye ke boarding ha kisnong sabuda sok laper bat jatalong lingba ketnat sam boarding jong ka Asam. Ha kejinga kendu iu Deputy Commissioner beralam khamat dau chairman ke senjuk kirang basnong ka raj nong tung uba bi sotun. Bat kirang basnong na kisnong kathain raj nong tung lembat kino lam jong ka KSU Eastern Border Area. Kila dawai ki bor sensiar jong ka Riboy District baki dewan pensangi anak mardor yakni ke jingken terput bat ka jingle bom khen snap jong ka sorkar Asam ha kisnong khaput ki barang ha apo ka jela Meghalaya. Kadang tu cici agak dan suci achievement cici nomor berapa ini bahkan ka sorkar Asam kalawan berhak unit pus apa sabuda pus listrik apa sabuda ka bamut bikin penteri bin senong keba kentuk ya sabuda catalong kentuk solar karena kalian songki nong senong kalian samtam lagi kalian seperti ni orang Islam bermengahi dan bersyak betul kerja tim kepala Tuan itu one way film dah tim mana-mana film pasal orang tim tim kedor personal kedor tim dengan bantu ikan cinta saya di nanti ekspor ke mana ba kawan dengan tim kewadai ba nanti kawan rai kampung kena skim nak kalian profesional ni tim bagi bersyak betul dia kan elektrik nak komentar dengan skip elektrik dan ila yo benisran di sini ada bor ke komentar yang ila ong lupa nak komentar dengan kita di sini ila lupa yang kita dapat di sini kita west kedua long ba kita berpesannya sesuai kita dan nak kalian sungai ke kinong susung kebetulan caca ini nomor bandar tu Islam arah jalan lai. Kalau ada mengkaji penteri ni kebetulan uni upus listrik, hapok kaji nong urus lepas. Ya kata kaji penteri kata dia merulah siapa pentai no atau kita bos di sasab. Jaman bah haus ni marcar kanyo pas kadon kaji kadon keskin kapa lai deka sorkar Meghalaya hapok nong sabuda lapan hari di upus hapok nong. Sepentan haba lawan peting di sini semua Asam hilang lut no kita ikut berlahaban pentai no. Kat pemaki tak harga di keslam belum sama sisi kiwan fit itu pos kiwan penhap pos no sudah penpenteri untuk target elektrik haba semudah jatalong untuk solusi. Dan kalian mungkin untuk senong dan kita nilai kali senong mana kalian cukup ini dan kena kecil persyak keba kabacur na kapunta ka kampa lada ngimyo ay kicing siya nginom siya abating menteri itu kami le itu kremia itu zero pular bagi persanya itu ay kicing kampa ban menteri mentah ngabu uli kicing tentu ayu iban na kalian cungka distrik na kalian cungi disi na po Riboy District ini isimki anak sport Banirap na kebentar kisnong kibadon mereka bodar ini. Ini pas nak kalian tu sorkar pak. Di penpau ke surem si bentar abang itu na kebentar kita government kabaran apa Meghalaya bentar ini bakam kuatio. Bila lagi kami kenduk yang di putih mistar arbanai mensua. Bat kita kicing tular semua kalau mbak nak bentar kenika cingkenduk ketam kenika cekak utar usut usam kabahap kantam ni sim bitan ka blok tu dekat satu kisnong kicing tular bugong ba ya keninga ai ka ya kenika garanti na ai garanti bangin tindak bangin ka kam ho na tu basdak mo benai cur bangin pun ah tu lain kita ke blok tu bat ke blok 1 Sepentan kena kecil tulang rahadul mentah ngem tip
channel ko po. Dapat ba ngila de pa yang mentai ya ko ka application shall be star ba star ba di kwa ban lek ban ikendu ban ikren mai yang ini kam kalau ya hadu panu ya pendan hadu mentangi pat yo apa itu coba belau pediang le unum pediang lagi ban lek ikren yang ini kam jangan kertas ba na kalian ke sarkar ngai ba habadon ka no kono kecingci apa ke ba hati posok silong ngai isnanya kan ka bor chung ka sarkar ka pemerintah isnanya tang lami ki pai ba hasurok ka bamut itulit wat UTH umi na po ka office mo panil yu trolling lem sikslong ki kau na ka pemerintah yo don kono kitu markat ba yang i habot darpat ni iba kan no sin ngila pa ba ngila ay ka chingko ba ka sarkar kan ailam ya ki chisya ni ko bodar kin ka alam ya kin ki sipai hapo kata ka molos na apos ba kan long chisya ni ka banta ni kinong sunong hapo kini kat na tali kisnong ko bodar pan hado mentang i kata kasin ban ikwa aruba bagi polis chung kami kali yakin dong barabor kibade kide ban niat betul lem itu seperti senang bertahan senang betul di payah kin yo nyai ini tar kompiso dan kalian cumi di pempawi kecil dia kecil suran akan betul berusaha kalau hai sekali kalian nak berusaha kan government pemerintah kan kecil senang nak berusaha